ngasi numida waram phongkiba tongan Manipuri sipungsingdagi maroibi ipausig meyamna thamjage ahanbada Kanglaipak Maira News dagi khongasaraga college ki election ni hairagadi mairoi masing watana tholai duga information technology gi mai masing tamphamdana Manipur masamata uba phangde Chief Minister lamdamasigi tungi yumuril oigadoriba mairoi singna lairik tambada thawai yawgi mota college bota khana sainabla thawai yawduna laide college ki election ni hairabadi mairoi masing watana tholai du information technology gi mai masing tamphamdana Manipur masa amata uba phangde lamdamsigi mairoi singna mai masing tambada mai onsilagadi leba sigi oina hena apaba oigani haina Manipur gi minister en berena phungdokre wafamasi Department of Information and Technology gi miyeng makhada Q10 technology amadi IHM na sinduna Manipur khita leiba IT Park pangthokiba Destiny Infinity haina mingthon Manipur IT Startup Challenge yengsinbuga mari leinana phungdokhibani CM na makhatana phungdokhibadi aikhogi lamdamsida marueba core issue singda mai onsinbigi mote issue nataba wafam sing issue sagatuna aikhogi main focus asi he nathaibigi mamitai issue natabde issue sagatbigi mota mangda tadunu ladiba thabak thoram singda oina mai onsinduna hen afaba sakhatpa Manipur ama semna bokhanasi matamasi science and technology internet space ta satellite thakatpagi yukni aikoi khongpham thintaraga lehaurosi malem goina lakli ba homa kaya sida khoi su yawba ngamna bonasi Manipur da leiriba na singa si positive oiba mindset amada satpigi mathoktai matam amagi Manipur aduga ngasi gi Manipur sig atuki matik sauna khenakre ngasi gi anobo Manipur sidi sakhat maikeida khongjal yang sangsilagri bistet amani adubu yamna lebak thibidi ekoi gi mairoi singa si ayamana lairik laisu da mai onsin bigi mota issue na tabda issue sagat na ba he honarak pasi lebak thibini IIT lampel pata IIT tamliba mairoi singa sida ekoi gi state asigi mairoi amata yawti masigi maram karigino college election ni hairagadi mairoi masing watana tholi aduga sigumba information technology gi mai masing tampa masidana Manipur masamat uba phangde aikoi gi maruoina na singa si ningthijana streamline tobiba ama mathau taraiki ngasi gi yengsin khongset aduga mari leidana minister na makhatana phungdokibada Prime Minister Narendra Modi gi atama nirba Bharat vocal for local gi makhara imphal la leiba IT hub asi kumja english ngani ga kunga matu gi March taraga manga da hangdokibani hub asi gi pandamdi IT sector da innovative oiba idea sing puthok isani sabu self reliance ohenbatana tana idea sing asina praja miyam da phangan basini IT center sida inkhalakliba mahairoi lising amaga sani henmana training kyada sargyaduna masa idea sing puthokuna scientific oiba gadakades kya puthokre ngasi oliba exhibition sida maruoina fuel seasonadana singkhongdagi singthakta loss of gravity seasonaduna ising phanganaba project pekhalakpa food monitoring system smart control of home appliance smart control of streets lemnising yamna kanaba pigadaba project ke yawri hairiba idea singa si effective oina puthoknaba mapalam gi farm singa collaborate tawnaduna product ama oina puthokna bohonagani hairiba project singa si gi manungna project kharasu pilot project oina identify tawnaba lengana miyeng thamli khudam oina electricity set tawnaba koirengai digi Kanchipur phawbada thaliba street lamp singa sida low height light regulator haptunu darkar oi maphamdana masa mathanda light intensify hengatpa darkar leitaba maphamdana light intensity hantanaba sigumba project singa si athubra tapak tawn thona ba honagani hainasu Chief Minister makhatana phungdokhi makha satharak poina to papamre lupa crore kunthrarongi brown sugar 1.16 ni kg galoinana mama masani special command unit na phare market lupa crore kunthrarongi biluigedaba brown sugar kg 1.16 ga konana miyani special command unit khabaisoigi in charge TS Krishna Tomigi team amana hatagi tribal market manakti phare hari brown sugar ga konana pharba miyai singa dudi Sanel district ki Sapikarom subdivision gi manungsanba Longja village gi Daikoting haukip sa yang khagini thoi mapuroiba haisbi holse haukip amasung maki masanupa Khailen kup haukip sai kuntraga matui ne hari hiramasigi
Matang na pulis ki phangwa pauna hai Special Command Unit Khabaiso gi in charge TS Krishna Tumi ki miyang makhada Special Command Unit Khabaiso gi officer in charge Subedar N Bebekana Singana Lusingduna Zamandar Thingmilens Khongsai gi mating loinana hata Center Masjid Road ki Tribal Market manakta freaking amadi seeking chathabada singneng oiba mongda miyeni khongna lakpa thingnaki makhoi ni du check toba matamna makhoi ani na tungan bag ta haptuna purakpa brown sugar kg 1.16 na si fagat pangamki makata na check toba makhoi ani dagi mobile phone ani Airtel SIM card ani amadi seloin lupa lising ani gesani ki yang kai su recover ta bangamki makhoi ani fana bo hona bada Impal East District Women Police Station na su sauna mating wangki pharaba mi ani si amadi makhoi digi phala popolam sing aduga konana makhata ba investigation ki damakta Porampar Police Station na kusin khreadi atoba pawmana pawmi ragena lekitaba amzo masum EZM na awapa phongdokre Impal nungti gi phongwa pawksi morning bell gi sub editor Lasher Ragena masagi anaba mana maramoiduna ngarang October 18 Impal gi North AOC da leiba Rasmi District da laikidabada All Manipur Working Journalists Unions amzo madi EZM na awaba phongdokre Laishram Ragen Impal East ki manungsana leiba Khurai Lairik Yengbam Laikai Maki Apikpa Masanupi Madi Loina Pilehori Amzugi President Wangkem Samjai na preside tawduna awaba phongdokpa mifama mangasi Manipur Press Cup ta pangthoki mifama aduna laikhidraba pawmi Laishram Ragen gi mafamdi ikai khumna butuna amadi maki thawai na taibong mapugi laikona ingna singna lairuna ba Thawni jaduna minute ani tumina leptuna awaba phongdokki ngasi gi mifama aduna pawmi Laishram Ragena pawmi amoina tawrama thabaksing saruk yakibasingna nahona na ningsingki makna Manung matam sadana khangawdun laikidaba sina masing yamjadaba pawmi gi khunai na sauna mangjabani hana lawi laikidraba Laishram Ragen Manipur numit khudingi English ta phongba pawksi People's Chronicles sub editor amu oina thabak tawrambaga loinana housing na Impal numit khudingi English ta phongba pawksi Morning Bell gi sub editor amu oina thabak tawramki pawmi Ragen gi imung manung marup mapang singna nanghori awaba na ngasi gi mifam madunu saru yakhiadi Atopa pawmana ILP bill document yaudan lairamba Bangladesh masa ama liliong dagi phare liliong oku area da leiba scrap ki godown amada ILP gi bill document yaudan lairamba Bangladesh masa ama mafam adugi miyamna pharba matungda liliong police da kushina krena Manipur Muslim Welfare Organization MMWO gi president Boboy Bori Meyumna press thadurapa sirol amana phongdorakli Faraba Bangladesh Masasi gi maming MD Ramzan Ali Sai Kuntragamari apopo MD Zalanuddin Kawi Bangladesh Masasi da Wong Pong satabada phungdorapu gi batungina ma khawkiba kumza English ngani ga kunga matugi April 18 da Lilong Police na Foreigner Act ki makhara phaduna jail leiruraba bel thadurakpani hari Foreigner ama phagalaba matungna bel thadokpa haibisi peningai hoidi asiguma miyoi sing bel thadoktura thamba haibisi lebuk thibani Maramasina kanagumana yumbara sandokpada atokpa sanbiganu hainasu MMWO gi sirolsina sumakatana phongdorakli amaramdana None district quality amata yauduna lambi semagi thabak sa tharakpada miyamna penadre None district ki phauduna saliba national highway kuntraga taret Impal jiribam lambi paringasi double lane oina semgotpagi thabak paikhatliba Gonapati Company Limited na lambi paring sida housing thabak suri basi quality amata yauduna lambi semagi thabak sa tharakpada miyamna penadre haina Longmai Village Authority gi chairman Kasai Gangmoin thadorpa sirol aman haidi sirol asin hai National Highway kuntraga tere ki sarukta Longmai Bazar gi Longmai MS Guidingam Oil Pump Phaw gi lambi saru asina ningthina sembidre Hairiba thabak kusu asi makatana satharakpa tarabadi miyamna hupna akan mamongna khongjang sangsilaga nenisu make dungi miyamna phongdorakli loinana madru tholakpa apapata khudi maki daita Ganapati Company Limited na pugotabina hari miyamna pianaba phongdorakpa sigi manungsana lambi semba sigi saruka moina lambi koilas thana bhonabada mai thaba matamda haksangna sokningai oiba chemicals amadi maikhu singka hena thokpadagi Longmai Part 1 dagi taruk phawbada lairi mafamsingda sandoraktuna miyamgi haksangda yamna sauna khudongsadaba kya mayukna hale amadi loinana miyoi kya gi haksang nungai handre haidi maramduna lambi sema matamna quality control tawduna standard oiba norm sing sizinagadabne hari atopa pawmanamo
ꯀꯤꯃꯛꯁꯀꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯥꯡ ꯇꯥꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯏꯪ 2019 ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 23ꯗ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯅ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 15 ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯡ ꯇꯥꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯟꯗꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯤꯃꯛꯁꯀꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯥꯡ ꯇꯥꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒꯨꯝ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯏꯪ 2022 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 15ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯅ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ 4 in Ethicals of Living ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯥꯕꯨꯝ ꯑꯃ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯥꯕꯨꯝꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤ ꯆꯟꯕꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯕꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯏꯕꯤ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯡ ꯇꯥꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯄꯦꯂꯦꯁ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯑꯦꯟ ꯁꯩꯇꯝꯖꯤꯠ ꯃꯤꯇꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯥꯏꯕꯤ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯕꯤꯁꯦꯜ ꯁꯔꯃ ꯊꯥꯡ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯂꯩꯇꯥꯟꯊꯦꯞ ꯗꯃꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯇꯪꯕꯜꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯤꯁꯦꯜ ꯁꯔꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯡ ꯇꯥꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯇꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯇꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯃꯍꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯝꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯛꯁꯤ ꯈꯪꯕ, ꯊꯧꯒꯜꯂꯣꯟ ꯈꯪꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯎꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯦ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯃꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯣꯁ ꯇꯨꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯤꯕꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯇꯨꯝꯅꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯣꯔꯦ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯇꯥꯎꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯆꯟꯅ ꯃꯣꯔꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯂꯣꯝꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 3 ꯂꯣꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯣꯔꯦ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯛꯀꯤꯝ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 102ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯏꯗ ꯌꯨꯡꯂꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯣꯁꯁꯤꯡ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯨꯊꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯀꯤꯕꯗꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯌꯨꯝꯗ ꯇꯨꯝꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦ ꯄꯥꯎꯃꯤꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯦ 10ꯗ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯣꯛꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯣꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗ ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯇꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯨꯅ इलेक्ट्रिक पोस्टिंग असी खुदोंग थुनिंगाई ओइरे अतोप मफम अमदा हांगदोकपिखो हाइना खंगनबा लेखरबसु हौजिक फावबा करिगुंबा थबा अमता पाइखतना लेरकपने हाइरि पाउसिन हाइ हौजिक फावबा मरि लेनबा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की मिवे अमता लाक्तना फिबम सोलबा इलेक्ट्रिक पोस्ट लौथोकपगी थबक पाइखतना लेरि इलेक्ट्रिक पोस्ट का नकनना लेरिबा एम लिमसु हौकिप कौबा मिवेसिना फोंदोरकपगी मतुंगिना मणिपुर लेगांगना अथुबा मतमना मियेंग संगबिदुना फिबम सोलबा इलेक्ट्रिक पोस्ट ngasi लौथोक होंदोकफिगो अदुगा अनौबा इलेक्ट्रिक पोस्ट अमा युंबिबिगी थबक पाइखतपियु हाइकेनसु पाउसिता पलकली अतोपा पावमना थागी खुसुमा लुपा 9,900 फंगदुना यामना वाना हिंगलिबा बीडीएफ 10,000 सुनगी यंखैना चीफ मिनिस्टर एन बिरेनबु ngamkhai leitana thagatpa phongdorakli थागी खुसुमा लोइना लुपा 9,900 फंगदुना यामना वाना पुंसी लिलिबा बीडीएफ सिनमी 10,000 सुनगी यंखैगी यैफिनबा थबक थरम क्या पाइखतपिरकपगी दमकता लेंगाक मापु ओइरिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेनबु ऑल मणिपुर बीडीएफ वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट ओ विजय सिंहना प्रेस थादोरकपा सिरोल अमना थगरपा फुंदोरकली सिरोल सिना हाय मणिपुर की लेंगाक मापु ओइरिबा चीफ मिनिस्टर नोंथोंगबा बिरेन सिंहागी मिनुंगसिगी थाउजाल मखादा होकिबा जुलाई 22 पांगथोकिबा स्टेट कैबिनेट मिफमना बीडीएफ की डिमांड सिंह मनुंगदगी सहीगी इंक्रीमेंट्स पुलिस एमआर आईआरबी लौरकपा मतमना सारा तरा रिजर्वेशन पीबीदुना डायरेक्ट थबक संग योहनबा सहीगी मेडिकल टेस्ट तौबा 3 स्टेप ऑफ रैंक सेमीबा बीडीएफ सिंबु थबक लौथोकनिंगबा मतमदा यारम रूल अदु सेमदोक्तुना सर्विस सिक्योरिटी लेहलकपा बीडीएफ सिंग नेशनल अमसुम स्टेट की थाकता पांगथोकपा थौरम सिंगदा थबक फबगी रिवार्ड फंगबा याहनबा नेशनल पेंशन स्कीम सेम हाइस्टिगी खुदोंग सब फंगनमन सिंगबा क्या वरेप लौबिरगा होम डिपार्टमेंटना ऑफिस मेमोरेंडम्स ऑर्डर थोकीदुना ngarang पांगथोकिबा चामगा 30 सुबा मणिपुर पुलिस की राइजिंग डे सेलिब्रेशन थौरम चीफ मिनिस्टरना खुदोल ओइना पिबिरमबु मणिपुर की बीडीएफ 10,000 सुनकी यंखैना हराउतेम ऑक्सरी अमसु बीडीएफ सिंगी सर्विस कंडीशन फगतहनबिरबगीदमकता चीफ मिनिस्टर बु तौबिमल खंगबा मदी इकाइखमनबु उसरी हाइरि सियोलसिन हाइ
BDF-singi sakot thaurang kaya si paikhatpibda asobo mating pangbikiba cabinet minister sing DP Finance Department amsung Home Department ki officer sing loinana official khudima pusu BDF sing ikai khumnaba ulakli seolasina hai ngasi mak BDF singi phibam phagalakliba si oiraknaba lengak mapu amadi lengak loi singa afaba mari sembiduna sothraba BDF lising taraga sumnaki yangkhagi damak awana thidana BDF singi damak kathokpiriba advisor singi maraktagi sip advisor gi thopuriba wangkhemsa samjagi topimul su BDF lising taraga sumnaki yangkhai kaidau nungdasu kaujare amasu matam sangna punsi nungsang widuna BDF singi damak hotna birakho haini isorgi mafamda thauningjari hairi Sirolasin hai Chief Minister ki mafamna thamlakliba wafam singdi Chief Minister N Biren ki minungsi thaujal utpirakpada BDF lising taraga sumnagi yangkhai ki punsigi oiba service condition angak pafangna fagalakli Isorgi thaujal phangmaga manana BDF lising taraga sumnagi yangkhai gi thamoida hainingai leitana nungaiba phogale adubu thagi khusuma lupa lising nipanga sawasi pikman bana hingbada sangdaba yadraba matam sigi potang sitang kaya si mayoknabada BDF sing aduki matik awaba mayoknari ima ipa imung manung isa isu thaknaba isa mai tamna na bhonabada BDF sing kok to kut haptuna hingmaga pangkhak oire habisi lengak mapu oire ba CM na khangbiu haidi Manipur gi law and order miyam gi punsi amadi lantum ngak senbada war on drug na singba hiram kya da BDF sing na police MR amadi IRB digi tadan anoba thodang lawri heba Chief Minister na khangbiduna matam gi khusuman na thengthang naina hapiduna lakli adubu khusuman pingon bana numidang gi sara hayeng gi sara gi khanbada isa gi school gi phi gi khanbada amadi ibung munung gi ana aye ki khanbada BDF lising taraga sumna gi yangkai sina duty topam khangdaba haibadu ohele Adubau kiba August amagi assembly session na Chief Minister N Biren na BDF singi kusumal hengalagani hai kiba mari lainana association representation thajin khrabasu thabak oinadi pangthok pidri hairi seolasina aroibada thamlakli bu wafamdi asigumba maram kya yengbiraga lengak mapu oidiba Chief Minister N Biren na BDF singi yeba tharang kya pekat pibigi manungsana matam gasana bu kusumal pibiduna BDF lising taraga sumnagi yangkagi imung manungbu nungsibiyu society asida mimanaba thakta hinganbiyu amasung wat horiba demand sik tabak to onthokpinaba hotnabiyu haina all Manipur BDF Welfare Association Central Committee na BDF lising taraga sumnagi yangkagi mod sinduna Chief Minister gi mafamda haijarakle hari atopa pawamanamo Nonai district quality amat yauduna lambi semagi thabak sa tharakpada miyamna penadre Nonai district pauduna saliba national highway kuntragatare Imphal jiriba lambi paringasi double lane oina semgatpigi thabak pakhaliba Ganapati Company Limited na lambi paringasi hauzik thabak suribasi quality amat yauduna lambi semagi thabak sa tharakpada miyamna penadre haina Longmai Village Authority Chairman Kasai Gangmai Tadorokwa Sirolamana Suhairi Hedi Amaramdana Kimax ki miyang makara thang tagi awareness program pangtokre Hauki pisai English ngani taraga ni pani October kunga marida ining thau laisem sana zawbana November taraga mangasi thang tagi numit oiragani haina lebak miyamda lauthuki basai dudigi hauna thang ta observation committee na tungan buwa kholona masum pannam loinana Kimax ki miyang makara thang tagi numit ke mari leinana sei khudingi leptana pangtok tuna lapagum sali basai English ngani kungani thu esi ki November taraga mangada pangtok kadariba mapungoi ba thoram singi Mangoinana thangta 4-inch Ethicals of Living haiba panamdak loinana thabum ama sumna sathariba thangta gi numit thabum gi numit mangani sanba sida kaibida leiba kaibi high school awareness program pangthokre haina thangta gi observation committee palace compound Imphal East ki media convener and setamjit mitai na press thadrokwa sirolosina hai ngasi gi tharomadura kaibi high school gi headmaster b Billy Sharma thangta the observation committee gi chairman Laitan Them Damendra Maitaina mayai tangbal da lengsinki ngasi gi tharamadda B Bishal Sharma na phungdokibada mairoi singna thangta gi mayesi tamamadi mayesi bu munna khangmi tangai phadaba tanja du lakle masina mating leba khunai ma semgatpada achoba ohongma ma suoidana purakpa ngamani maramni ngasidagi saikhargi mamang school singna mayesi bu tamnana ba horakpadagi mairoi khunai na thaksi khaksi khangba thagolon khangma madi awana uba ngambagi chang asuki matik hengalakle loina thangta subject sibu loriba mairoi singda top matik mayai lusing boirakpa matamda leba khunai sigidama khanma ngamigi thawna yaubagi achoba mami
चाउन उब फंगी हाइनसु फोंदोखे हाइदि मखासा थरक पोइना तो पाउना मणिपुर लेंगाना युगी अथिंबा लौथोखिबसी निसाबनगी खोंजंग येंगलुरगदी अममनुमिनी गोसमी यो लेगलाइज तौबगी मतंगदा लेंगाना फोंदोकलिबो वाफमसिंग मियामदा उत्साइबनि हाइना एमपीसीसी की वाइस प्रेसिडेंट अमदी सीनियर स्पोकपर्सन ओइरिबा हरिश्वर गोस्मीना कांग्रेस बोन पांगतोप पाउगी मिफम अमदा मांगना फोंदोखिबनि निसाबन करमना हौरखिबगी हाइबगी वारी पल्लदुना 1975 की डिसेंबर 13 नुपी मनमा की मापुरोइबना बेंदर यू थक संगमर थिंगलुबदा बेंदर तौरिबदुना नुपी एसिगा खतना सैनबगी थौदोक्तगी निसाबन सि लिंगत निखलकपनि मखा तरकबदा नुपी समाज नसिंग ऑर्गेनाइजेशन थोरखी मसिगी मतुंग इंग्लिश मसमापन मार्फुगी अप्रैल अनिदा नुपा मगा माकी नुपीदा युगथक्सल पियु हाइरबदा खतना सैनबगी थौदोक्ता किरोसिन हाइजिंदुना मई थाखिबा दुगुम थौदोक्तगी मणिपुरदा बन फावबा कौखी मखा तरकबदा मणिपुर लिकर प्रोविजन एक्ट 1991 असी आर.के. रणबीर चीफ मिनिस्टर ओइरिंगने सनालकी अदुबो हौजिक पालिब चीफ मिनिस्टर एन बिरेन गिलेंगा सिना 1975 की ममांगगी थौदो वाथो कयागा लोइनना इमाई बेन सिना थेंगनरिब अवाना सिंग अदुबो थावोइदना सेप्टेम्बर 10 इंग्लिश सिंगनिगा 19 दा अथिंगबा लौथोक्तुना यो लेगलाइज तौकिबा सि लेबक थेबनि तसेंगना निसाबन थिंगमगी खोंजंग असिगा येंगलुरगदी अमम नुमित अमनी हाइना लौबि याय हेन लेबक थीबदी निशा थिंगनबो होनरगलिबा मतांग असिद लेंगा असिना मियाम यामना समम नहनबा नेहक लेरगा पैसागी नी खरा हाय अमुंगना पैसागी नते हेल ग्राउंड थिंगमनी हायबदुगा अमुंगना निशा थिंगबा ngamdrabani मसि लेगलाइज तौबनी हायना करिनो खंगदबा समनदबा वा क्या ngang मियामना समम नहनबा पोखले हायनसु फोंदोखेनसु पाउसना मखा तरकली अतोपा पावमना SDDC की मसिंग यामलब थौमीसिंग खोंजंग चंगसिंदुना मिनिस्टर सुशिंद्रोगी युमदा मेमोरेंडम पिशन खरारी शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी SDDC ना मतम सांगना चंगसिंदुना लाकपा मितै मैतैबु शेड्यूल ट्राइब लिस्टा चलहल्लु हाइबा खोंजंगी सरवा मोइना ngasi खुराई केंद्रगी MLA कैब NPD मिनिस्टर लाइसंगथेम सुशिंद्रोगी युमदा मसिंग यामलब SDDC की थौमीसिंगना मेमोरेंडम अमा पिसिनखरे SDDC की मसिंग यामलब थौमीसिंगना मितै मैतैबु शेड्यूल ट्राइब लिस्ट चलहल्लु हाइबा फेस्टुल सिजनदुना शांति ओइना रिलीज सखी लोइदना मिनिस्टर की युमना संगसिंदना मेमोरेंडम अमा पिसिनखी मेमोरेंडम अदु पिसिलदुना SDDC की जॉइंट सेक्रेटरी लाइस्रम ब्रिज केशोरना पाउमिसिंग हाइकिबदा सलिबथा सिगी तराग हुमदोइदा पीपल्स कन्वेंशन लौकिबो वरेप की मतुंगिना स्टेट सिगी मियामगी म्यूटसिंगदा कमिटी सिना तालिब डिमांड सि थबक तोनथोकनाबा मदि स्टेट कैबिनेट ना वरेप लौदुना सेंटर थाबिनाबा खोंजंग सि मखा सथरकपनि कमिटी सिना तालिब डिमांड सि मतम यामना सांगलबसु लैरिबा लेगा सिना सुपनगी खनगनी हैबो वाफम तमक थंबदनतना ngasi फाव थबक तो ओनथोकतना लैरि मरमदुना मखाताना खोंजंग से चंगसिलकपने की SDDC ना मिनिस्टर एल सुशिंद्रोदा पिसिनकिबा मेमोरेंडम अदुगा मरी लेनना फोंदोखिबदा कमिटी सिना तालिब डिमांड सिगी मतांगना महक मसादा हक्थिंगना मेमोरेंडम पिसिलकपासी अहानबनी कमिटी सिगी डिमांड सिगी मतांगना चीफ मिनिस्टर दा पुखतुना खननबा होनबदा माकी मैकेदी अंगम्बा थक्ता मतेंग पांगनी लोइनना आइखोइना इंडिजिनस पीपल सि कननबा होनबदसु लौबयाबा थौदांग लौगने की ngasi ki memorandum pisinba aduda 10 unions khurai peoples wama wasdev KKL LS TKLs ukol singba ki masing yamlab thaumi sing saruk yaki haidensu pawchita palakli pawjel pawchidi ki to pawman sinjak liduna thamna training chathari Central Agriculture University Department of Agricultural Research and Education Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Government of India madi Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Ministry of Commerce and Industry na sponsor toraga skill development training program on value addition on fuels vegetable and spices na sinduna salibtha sigi taragatreti ki kungani the phawa College of Food Technology Lampel Part Sathariba Training gi ngasi mari nisan manumita training singi haisingba sangengkhre Tharamdura College of Food Technology Lampel Part ki din ngasepam eboyama Food Safety Training and Certifications Government of Manipur State Nodal Officer Sawaizam Surendro na Manipur ki tuan district singdagi sarugariba training singda
नुमित हुमनीदा अखंगैसिंगना ताकपी तंबिखिबसिंग अदु संगेंग ओइन चिंजाकी तोंगान मखलसिंग सेम साबा प्रोसेसिंग क्या तोहनखि स्वाइदि मखा सथरकपोइन मानब पौक्सीदगी म्यामना तेंदक थमजरमगे मतिंग लेब खुनाय अमा सेमगतपदा अहोंगबो पुरकपा सोइदना ngamlagani बिसेन थांगता सब्जेक्ट असि लौरिबा महैरोइसिंगना टॉप टॉप मतिक मयाय लुसिंगबो ओइरकपा मतमदा लेबा खुनाय असिगिदम खनबा ngambagi थौना असि यावबगी असौब ममी अमा चावना ताबा उबा फंगले हाइना काइबी हाई स्कूल काइबीगी हेडमास्टर बिसेन शर्मना फोंदोखरे हाइना थांगता दे ऑब्जर्वेशन कमिटी सिरोलमन हाइदि सिरोलसिन हाइ हौकिबो कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा तरागनि पानी अक्टोबर थागी सचत कुनगा मरिदा मणिपुर गी निंगथौ लेसेम सना जावबना नवेम्बर तरागा मंगा सि थांगतागी नुमित ओइरगनि हाइना लैबाक म्यामदा लौथोक पिरंबा सयेसिदगी हौदुना थांगतादे ऑब्जर्वेशन कमिटीना तोंगान वखलोन अमसुम पांडमगा लोइनना किमक्स की मियेंग मखारा थांगतागी नुमित की मरी लैनना सय खुदिंगी लेप्तना पांगथोक्तुना लापगुम कुमजा सिगी नवेम्बर तरागा मंगारा पांगथोकदरि मापुंग ओइबा थौरमसिगी मंगोइनना थांगता फॉर इंस एथिकल्स वे ऑफ लिविंग हाइबा पांडमगा लोइनना थाबुम अमसुमना सथरिबा थांगतागी नुमित थाबुमगी ngasi मंगानि चनबा नुमित असिदा काइबीदा लेबा काइबी हाई स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम पांगथोखरे हाइदि तेंतंगना थमजरमगी अमरोमदना कक्सिंग इथैखोंग फाटबगी थौरम पांगथोखरे हाइदि कक्सिंगी लकोलसिंगदा लैरिबा लौपरी लिसिंग तरारोमदा इसिंग पीरिबा मदि कक्सिंगी खुलोनबदा लैरिबा एरेनबनगी खुलगी वाटर सप्लाई स्कीमगी इसिंग लौखम ओइरिबा कक्सिंग इथैखोंग फाटबगी थौरम असि पांगथोखरे कक्सिंग इथै कमिटीना सिंदुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा सेंवाई तुरेलगी मथक दा मियामना कक्सिंग इथै मरुओइना खांगनरिबा मफम अदुदा अमायबना लैथौ तौरबा मतुंगदा दामगी थोंग थिंगदुना थोंग फाटबगी थौरम अदु पांगथोखि हाइदि मखा सथरकपोइना पाउनिकुल पाउक्सीदिगे तोप मरुइबा पाउखरना महाराष्ट्र शिव सेनागी लुसिंगबनी येनबा लैबदगी शिव सेना अनि थोखिबदगी मणिपुरसु अनि थोखरे शिव सेना मणिपुर स्टेट यूनिट अमसु सेमख्रे अनौब शिव सेना स्टेट यूनिट की ऑफिस सिंगजमई पार्किंग लोइख्रे अनौब ऑफिस हांगबा मरी लैनना ngasi सिंगजमई पार्किंग द पांगदोखिबा पाउगी मिफम अमदा अनौब स्टेट यूनिट असिगी प्रेसिडेंट तोइजम देवानंदन हाइ हौगिबा तांग मंगादा उदक बाला साहेब थेकरे गी मिंग मखादा मुंबई की शिवाजी पार्क इंडिया पुमिकी ओइना पांगथोकपा मिफम अमदा मणिपुरदसु ऑफिस अमा हांगदोकनबा पाउताक पिरकपिगी मतुंगिना ngasi ऑफिस असि हांगदोकपनि शिव सेना असि अहानबददि अमखक लैरमने दुबु मुंबई द पार्टी असि अनि थोलकपदगी उदब बाला साहेब थाकरे की पार्टी असि मुतप यादे हाबिगी वखलोन शिव सेना मणिपुर स्टेट यूनिट असि हांगदोकपनि लोइनना पार्टी असि अनि थोक्रबसु हाना पार्टी असिगी सिम्बोल ओइरंबा लिरुंग अमसुम तेंजे अदु हौजिक ओइना पार्टी अनिमकी ओइना सिजनबगी अयाबा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना पीद्रे उदब थाकरे की शिव सेना की ओइनदी टॉर्च मैरा यकपा मार्का ओइना सिजनबगी अयाबा पीराकी लाक्लिबा पंचायत अमदी एमपी इलेक्शन पार्टी असिगी कैंडिडेट पुथोक्तुना माय पाकनबा होनागनी कैंडिडेट ओइनिंगबा पार्टी असिबु नुंगसीजबा वखल मानबसिंगना पार्टी असिदा संगलकपा यागनी मतम पुनमक लमदम असिगी इशूसिंग अमदी मियामगी ओइबा थबक थौरमसिंगदा पार्टी असिना अंगम थाकता होनादुना मतेंग पांगन हेन सुमांगना फोंदोखि नौना हांगदोखरबा शिव मणिपुर स्टेट यूनिट असिगी थाउपुनबगीदमा वाइस प्रेसिडेंट एडमिन ओइना सम लाइथांबा वाइस प्रेसिडेंट ओइना निंगहोर जाजो अमसुम खाइदेम रंजित अमदी जनरल सेक्रेटरी एडमिन ओइना आर.के. सूरज सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ओइना थोक्सो बुबोन जॉइंट सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन सी.आई. चंद्रमणि ट्रेजरर ओइना नंबम जुगिल अमदी स्पोकपर्सन ओइना चिरोम जितेंस बुस खनख्रे हाइरियनसु पाउसना फोंदोरकली लोइसिलकपो ओइना तेंतकना पांडम पाउक्सीदगी हेडलाइंस खरा मु म्यामना थमजगे एसटीडीसीएम ना मिनिस्टर सुशींद्र मेमोरेंडम पिसिनख्रे सी मिनिस्टर का तानरग अथुबदा सेंटर रिकमेंडेशन थानब होनागनी सुशींद्र मितै मैतै एसटी लिस्ट चलनबा मसिगी मरुएबा चेचांग सेंटर रिकमेंडेशन थानब एसटीडीसीएम ना मियामगा लोइनना चांगसिलपो वकन मिफमगी मखा तारकपो ओइना थासिगी तरागा हुमदोइदा फमखिबा मियामगी मिफमना मणिपुर की एमएलए मिनिस्टर की वखलदा करी लैरिबगी हाइबा खांगदोकनबगी मतंगदा अहानबो ओइना मिनिस्टर खेमचांग की युमना थमजिनदुना मेमोरेंडम पिसलबा मतुंग ngasi कमिटी असिना मणिपुर की लुप तारेट का पुलगा खुरा एसी की एमएलए ओइरिबा पीएसईडी काप एनपीडी की मिनिस्टर लाइसंथेम सुशींद्र की युमदा थमजिनदुना मेमोरेंडम पिसिनख्रे अतोपा पावमना
अफब यू पिथक्लगा हक्चांग फहनगनी हाइबसी बीजेपी ने मियामना उत्साहबनी नामथाकनी कांग्रेस यूना मरम ओइदुना लेबासिदा मियाई क्या सिरी दुगा बीजेपी लेंगा सिना मियामना अफब यू पिथक्लगा हक्चांग फहनगनी हाइबसिदी लेंगा सिना मियामना उत्साहबनी नामथाक तौबनी मसिदा मियामना थाजबिरुनु हाइना कांग्रेस की मेकेडी की फोंदोरकली रिसांग कैसिंग मीडिया सेंटर पंगतोक पावगी मिफमदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी की सीनियर स्पोकपर्सन अमसुम वाइस प्रेसिडेंट हरेश्वर गौसमिन हाई यो लीगलाइज तौबसी की मतंग मियामना यनिंगदब फोंदोकनरकपगी मतंगना अमामुक हाइजिन तौरगा युगी मतंग असी काउखिनब बीजेपी न कन होनरी मसिद नतना मणिपुर इशू क्या लैरी इशू क्या असी मतंग मतम चाना पुथोक्तना युगी मियामना